Kumsalo inavi superki sugo anigini tsala katanikini namukupungu Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pitsni Myanmar gaku Rakhine States la Arakan Army galami kono Myanmar junta military wushimi ko sas awushimo vekimo panongna itagi Myanmar junta military wushimi ko sas awushi hutuvai ipi Arakan Army galami kono Myanmar gaku Makwe region Ngape township la Myanmar junta military wushimi ko vu kem laki attack shveno kem tipo ye panong launa luvasai ipi ena Rakhine States gutula Octomo lagi panong na Myanmar junta military wushimi ko sas alka kive kileve ipi Myanmar junta military wushimi ko no Ayeghiqha mukuta chelo no Ayeghiqha ko panong na Rakhine States la civil mi ko Arakan Army galami ko attack ni na Ayeghiqha Arakan Army galami ko no zile na panong show alka veku vesekiulo Myanmar junta military wushimi ko dola timil hotso show akhu ka havai ipi ena panong na junta military forces wushimi timi to moge akhu na galvai ipi ena panong vu agushina nu to moge luvasai ipi Myanmar gaku Makwe region hipola Myanmar junta military wushimi ko na agushina numla chekiu a ena Myanmar gaku Arakan Army galami ko PDF People's Defense Forces galami ko no panong launa luvets ni na igona pukap sa chini ipi itagi di irawadi Sutsa Kithe no pikiuno Makwe region la Myanmar junta military wushimi ko no aatsuo hipakolo misal bom ktomogi mlapel chini ipi Myanmar junta yipikana Rakhine State ngo Makwe region hipolo pana junta military wushimi timi katoni lakhi akhek thu sho pukimo Arakan Army galami kongo People's Defense Forces galami kono alhoku panong sas alka kive kle chekiu kongno itihi Myanmar junta military wushimi akhesni showlikhi ani ipi itagi Mon State Berlin Township lo current National Union Arm Wing galami kono Myanmar junta military wushimi kovu kem lakhi attack shikiulo ile no panong no Myanmar junta military wushimi timi mukutuku aghuna galvai ipi panong na junta military wushimi galve ke kodolo battalion commander lakhi ge galvai ipi eno paje ye ko ong ipi Ayeghiqha timi ktomo na Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha kyu hipoye United States ga khu president no kishi kha thanan kelo pi ngokhe jwani ipi ikimo Donald Trump na Ukraine ga khu president Zelensky sa akgupcha shana akbu kataw shwai ipi Donald Trump na Zelensky sa akgupcha shikiulo pana Ukraine ga khu president vilo pikiuno no ga khu mineral nem ga tomo New United States of America ga khu slo eno New United States of America ga khu na agushina nula agushi hipolo no Ukraine ga khu kupuke pushinani ipi itagi Reuters sa giteno pikiuno Russia ga khu na katani kini na mukukni mpe subakhi mukubidi anigani tsalo no ishiptolo Ukraine ga khu sa agusha kyu hipolo The United States of America ga khu na agushina nungo thokhala Ukraine ga khu kupukyu ye gukala $133 billion shivai ipi ekimo German Chancellor Olaf Scholz na pikiuno Donald Trump na Ukraine ga khu mineral nem ga tomo luveno agushila Ukraine ga khu kupuni pi akbugsha kyu hipo ye achipi kumoi itagi German Chancellor Olaf Scholz na pikiuno Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kyu hipo taveke thyu Ukraine ga khu na pana ga khu mineral nem ga tipako kums ave hupushnani ipi egongo Ukraine ga khu mineral nem ga hipako ye panong launa lukepu kumoi ipi itagi German Chancellor Olaf Scholz na pikiuno The United States of America ga khu President Donald Trump ye alakime ena ane kushumi lakike ipi ekimo akgupsa tipola kumu khathamla na phe ipi itagi Reuters sa giteno pikiuno Ukraine ga khu hipolo mineral nem ga tomo ani ipi itagi asa giteno pikiuno Ukraine ga khu la mineral nem ga $26 trillion show ani ipi iganguna Russia ga khu na Ukraine ga khu yege khami luvets ni na igona kapcha cheni ipi Russia ga khu na superkhi kthu asazani chalolo Ukraine ga khu apel Kharkiv region lo ezem phugela rensa na ngoche ki kiji lakhi ngo City Council Center ki lakhi show missile bomb webku vesikulu timi pungu aghu khawai ipi
Kikaguno Ukraine Gaku President Volodymyr Zelensky lo igona shiki deva sai ipi. Russia Gaku Gushimi ono tile missile bomb vesuveseki wongno. Volodymyr Zelensky no pona Ukraine Gaku kasapa Gaku kovila Russia Gaku show amkulunya na kunjoi ipi. Ikimo Russia Gaku yipikano Ukraine Gaku President Coach Lekiuno. New Russia Gaku Gushimi ono timiktomo na kunachi kiu a kolon bomb vesuveseki moi ipi. Iran Gakuna, Russia Gaku Gushikyu, Gumzadola Akivu, Sukhoi Su-35 Super Flanker Kulvekyu Gongno. United States Gakumo, Israel Gakumlo, Alokuno Hawaii Ipi. Nepal Gakulimi, Prakriti Malana, Best Handwriting in the World title Itulvai Ipi. Li Yekala Tachela Kipimila Ki Ipi. India Gaku Manipur States la Agizani Salo Police Miakono Imphal West District Tungo Bishnupur District la Search Operation Shikulo Panungna Meite Kangleipa Communist Party People's War Group Galami Kodola Timkini Galve Ipi Itagi Panungno Imphal East District Mahabali area la Search Operation Shikulo Panungno Meite UNLF Galami Kodola Timkini Galwe Ipi Ikimo police mi okona pano bidila awushina nuye galvekyo galmokela pismo. United States Gaku President Donald Trump na Ayeghiqha mla pelkyu kitlono. Katawmi Gaku mi Ayeghiqha vecheveno United States Gaku la ikemi timiktomo. Pututa Gaku la kidepo khawai ipi. Ikimo panong dola timiktomo United States Gaku la ngwape ipi. United States Gaku na India Gaku mi United States of America Gaku la ngocheke ko dola timi akhena bidige. Pona India Gakula Kide Povai Ipi. Ena Tia Superki Kutu Ashigani Salono Ipi. United States of America Gakuna, Pona Gaku Q, C-17 Ipi Q Paytona, India Gakumi Tipako Kide Povai Ipi. Ena India Gakumi, United States Gakulono, Pona India Gakula Kide Poveko Tim Tipakoye, Kamina Haryana State Me, Kamina Gujarat State Me, Kamina Punjab State me, Kamina Uttar Pradesh State me, Ena Kamina Maharashtra State me, Ipi. Ena Kamina Chandigarh Pugi me, Ipi. But Panong ye, United States of America Gaku, Texas State, San Antonio Pugilono, Akiolona Ikiwe, Ashigani Salo, Pucho, I Lucky Kilo, Punjab State la Amritsar Pugi Airport Tovai, Ipi. Ena Panong Dola Timi Mukupunguna, Totimi Ho Ipi. United States of America Gaku, President Donald Trump na pikiuno. New United States Gaku na Gaza Strip yege Lovenia ke ipi. Ena isyung na alaw ye Gaza Strip yege hipo ye New United States Gaku vu Ayeghiqha kishina ke ipi. Ena isyung na alaw ye Gaza Strip yege hipo la kupela mo aye pepe moy ipi. Ena United States Gaku President no Gaza Strip Palestine mi timi kumse Egypt Gaku ngo Jordan Gaku la pu khaveni pi agpu sive kiu gongno Timi Kotomona Akipimi Igona Pase Ipi. Donald Trump na Gaza Strip yegi hipo Luven Q sa ye Israel Gaku Prime Minister Benjamin Netanyahu sas akupsash kiu lo pi ipi. Itagi Donald Trump na pikiu no Gaza Strip yegi lo bom mbamona kiu tomo api ena agushinanu kusupepa kiu tomo api ipi. Ena tipako kumse New United States Gaku na pulkave no Gaza Strip yegi kumse shikimte khanya ke ipi. Tishivekitiu New United States Gakuna Gaza Strip yegula akumlak tomo shituna ke ipi. Ena ninguna Middle East yegula agaku kumse kivipu ganguna akumla shituvenya ke ipi. Iran Gaku sakpeto shakyu Ayatollah Ali Khamenei na Pona Gaku Ambassador Shinkyu gangno Lebanon Gaku Hezbollah galami kodola Secretary General Shakyu Naim Qasim Kishalvai ipi. Lebanon Gaku Hezbollah galami kongo Israel Gakuna ceasefire shikyu hipo ye Supoki chigitache salalona ashika shinkyu shivai ipi. Ena tishivekitiu Hezbollah galami kona Israel Gaku sasa agushini shimokela Pimlana pe ipi issues la kithe yepado nangkum zishkimti.